Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu uJesu ozayo masinyane. Siyabonga bathandekayo, uJesu uyeza futhi. Silesithembiso esibusisiweyo esokuza kukaJesu. Bathandekayo, we are going back home. Siyabuyela ekhaya. Ngithathekiswa ligama elithi back. Siyabuyela futhi ekhaya. Kusho ukuthi sake saba sekhaya. Kumbe ngithi sake sahlala ekhaya sasesisuka saxotshwa ekhaya. Bathandekayo, zwana lapha bazalwane, lapho esihlala khona manje angazi ukuthi uhlala kuphi kwendawo, noma uhleli kahle noma uhleli kubi, mina ngikwazi. Kodwa lapho esihlala khona manje ayisikho ngakithi kwakuse-Edeni, saxotshwa yisono e-Edeni. U-Adam lo-Eva bathandekayo sebewonile. iBhayibhili lithi uNkulunkulu wabaxotsha e-Edeni, wafaka ingilosi ezilindayo e-Edeni. Yikho omunye umhlabeleli nxa ihlabele ethi mina ngondele lolo suku lapho abahlengwayo beseziyoni ngezimhlophe besekhaya labo. Umhlabeleli wayesebonile ukuthi asisekho ngekhaya, sesisukile ekhaya. So uyacula ukuthi ngiyafisa ngondele lolo suku lapha abahlengwayo beseziyoni ngezimhlophe besekhaya labo. Haleluya. Ungafunda uGenesis chapter 3, umuntu esewonile, indlela eya esihlahleni sokuphila yavalwa ngenxa yesono. Kodwa ungafunda uSambulo, indlela eya esihlahleni sokuphila iyavulwa njalo. Zwana uSambulo chapter 2 ivesi ngelika 7, uthi uJohane lo lendlebe akezwe okutshiwo ngumoya emabandleni. Loyo onqobayo ngiza kumnika ilungelo lokudla esihlahleni sokuphila esise-paradise. So umuntu bathandekayo uyathenjiswa njalo ukuthi indlela eya esihlahleni sokuphila ivuliwe ngegazi likaJesu. Onqobayo egazini likaJesu unikezwa njalo ilungelo lokuyakudla esihlahleni sokuphila esise-paradise, esise-Eden. So ngegazi likaJesu e-Eden siyabuyela. Ungafunda kuGenesis chapter 3 futhi, isono saletha ukufa. Kodwa ungafunda uSambulo, ukufa kwanqotshwa bathandekayo. Lo lendlebe akezwe okutshiwo ngumoya emabandleni. Lo onqobayo kasoze alinyazwa yikufa kwesibili. Lo onqobayo kasoze alinyazwa lakancane yikufa kwesibili. uSambulo chapter 2 ivesi ngelika 11. We are going back home bathandekayo. Silekhaya elingcono lapho kungafiwa khona, silekhaya elingcono lapho kungajombwa khona, lapho kungakhalwa khona, lapho kungela nsizi khona bathandekayo, lapho kungasoze kwagulwa khona. Silekhaya elingcono. We are going back home lapho izinto zonke zaziphelele, zisesimeni zazo. Bathandeka, omunye ngabuza ukuthi kanti yona i-Eden yaya kuphi? Phela kasikaze sezwe umuntu esithi uya ku-trip eduze le-Eden. Yayaphi yona ingadi? Bathandekayo, kwathi ububi busandla emhlabeni, uNkulunkulu esezabhubhisa umhlaba ngozamcolo, isandla esadala i-Eden sayisusa ingadi yase-Eden. uNkulunkulu wayithatha i-Eden automatically nxa yathathwa nguNkulunkulu isezulwini bathandekayo. Ikhaya lethu elasilahlekelayo i-Eden isezulwini. Kodwa bathandekayo, sichumayela ukuthi Eden shall bloom on earth again. Bathandekayo, Eden shall be restored. uRevelation chapter 21 uvesi ngelika 1, uJohn bathandekayo, he saw a new Jerusalem coming down from heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Wabona bathandekayo i-Eden isehla ibuye ezulwini kuNkulunkulu. uJohane wayibona i-Eden isibuyiselwa endaweni yayo. Madoda bazalwane, siyabuyela ekhaya. Kukholwe khona lokho okwethi kukholwa lokubambisa ethembiso, ngoba itsho njalo iNkosi, lo ovumayo nansi isithembiso kuyosithandayo sesimi njalo, siyimpilo enhle emiphakade, othandayo makeze. Haleluya. Siyabonga bathandekayo. Nxa singena elizwini lanamhlanje kasibeni lenkonzo yelizwi. Babo ingcwele ukhona ngikhaya ezulwini, babo sithandayo, siyabonga isithembiso sokubuyisela ekhaya lethu e-Eden yasilahlekelayo. Nansi inkonzo ephambi kwethu, sibusisele yona, sitolikele yona, sizwisise kwakomoya, ngoba kwakomoya kuzwisisa ngabazelwe ngumoya. Babo ingcwele sizale ngomoya ngenxa yelihle igama lomfelo wethu uJesu. Siyakhuleka.
Amen. Lizakhumbula bathandekayo ukuthi sisebhukwini likaRomans ya ngaphansi kwethimu esigijima ngaphansi kwayo ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Izolo besibheka uRomans chapter 3 ivesi ngelika 21 uthi uPaul kodwa khathesi ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngaphandle komthetho sekwazisiwe njalo kwafakazelwa ngumthetho labaprofeti. Sivezile bathandekayo ukuthi ukulunga lokhu kwaplanwa nguNkulunkulu, licebo lezulu elaplana umhlaba ungakabi khona thina singekho. We contributed nothing towards our salvation. Akula nto esayenzayo ukuze siplanele icebo, kodwa icebo leli laplanwa singekho, lalethwa nguNkulunkulu singancedisanga ngalutho. So ukulunga lokhu ngokukaNkulunkulu bathandekayo. So thina sikuthola kanjani lokhu kulunga? Namhlanje yikho esikubhekileyo ukuthi yebo ukulunga ngokaNkulunkulu, kwalungiswa nguNkulunkulu, kwaplanwa nguNkulunkulu, kwalethwa nguNkulunkulu. Thina manje sikuthola kanjani lokhu kulunga? Namhlanje sikuRomans chapter 3 ivesi ngelika 22. IBhayibheli lithi lona ukulunga lokhu okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwayo kuJesu Kristu. Akula mehluko phakathi komJuda lowezizwe. So uPaul uthi yena ukulunga lokhu okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwayo kuJesu Kristu. Akufiki kubo bonke abangena eChurch, akufiki kubo bonke abangamaJuda, akufiki kubo bonke abamhlophe. Yakulabanye abantu abafundisana ukuthi indaba zokukholwa indaba zakoJuda, indaba zakoIsrayeli, abanye bathi indaba zamakhiwa. Ya iBhayibheli yala ithi kufika kubo bonke abakholwayo. Ngamanye amazwi wena lami lanxa sibanyama singabantu abamnyama, kodwa nxa sikholwa siyasindiseka. Ukulunga lokhu okungokukholwa sikwamukela ngokukholwa. Ipassport yokwamukela usindiso yikukholwa. Imagnet yokuthatha usindiso yikukholwa. Bathandekayo, indaba zeBhayibheli kazidingi common sense. Ngamanye amazwi usindiso kayisiyonto ezayizwa igijima emahlombe la ingena emzimbeni ya ukuzwe kunyakaza emzimbeni. Hayi, indaba yokukholwa le. Ayisondaba yelogic ye-common sense le ukuthi wena uzarezina uthi lento leyayenza yini umqondo. Hayi, indaba yokukholwa. Vele indaba zeBhayibheli bathandekayo azidingi logic, azidingi common sense, zidinga ukwamukelwa ngokukholwa. Ya vele indaba zeBhayibheli kaziyenza umqondo nxa ungazithatha ngelogic. Ingqondo yenyama kayizwisisi izinto zakomoya. Yikho kwelinye ilanga ingilosi zavakatshela uSara loAbraham zabe zithembisa uSara ukuthi ngomnyaka ozayo ngesikhathi esifana lasona lesi wena Sara wena uza kuthola umntwana. Uyabona ingilosi nxa ithembisa uSara wayesefike ku stage semonopause ukuthi kasatholi umntwana ngokwemvelo. Ya phela ngokwemvelo yethu kulesikhathi lapho umuntu afika khona ukuthi lo muntu it's impossible ukuthi umuntu lo azale umntwana. Kasaye emfuleni, kasangena esikhathini, therefore kasathola umntwana. Logically ngokwemvelo kasathola umntwana. But ingilosi yamtshela ukuthi le indaba yokukholwa sa thina njengabantu bezulu kasisebenzi ngengqondo yomuntu. Thina sikuthembisa beyond the human comprehension. Wena kumele ukwamukele khona lokho okungenza umqondo. That's why sifundisa ukuthi uJesu wazalwa emhlabeni khona la bathandekayo. Ya uJesu wazalwa ngumfazi kungela ndoda. Ya uJesu bathandekayo wazalwa nguMaria bengakahlangani loJoseph. Esikwaziyo ngokwemvelo ukuthi umntwana ukuzazalwa kumele kube lendoda. Sonke la singabantwana bamadoda. But uJesu ngayezozalwa uNkulunkulu wamfaka esiswini sowesifazana. uJesu wazalwa kungela ndoda. So lezi zinto indaba zeBhayibheli ezidinga ukukholwa, ezingadingi common sense, ezidinga kuphela ukuthi umuntu azamukele ngokukholwa. uNkulunkulu is not controlled by the laws of nature. God is not controlled by the laws of nature. uNkulunkulu kalawulwa imithetho yemvelo. uNkulunkulu nguye olawula imvelo.
uNkulunkulu he specializes on impossibility. Okungenzakaliyo emuntwini kuNkulunkulu kuyenzeka. Wena ungathi ungakazi ubona into isenziwa ngumuntu, ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uyehluleka ukuyenza. Bathandekayo, lezi ndaba zokukholwa kazidingi human reasoning, zidingi human faith, zidinga ukuthi umuntu azikholwe lezi zinto. Thina bathandekayo sisindiseka kuphela ngokwamukela ivangeli. Ya ngiza kutshela olunye uhlupho ngomuntu wensono. Uyabona umuntu wesono, umuntu wemvelo, vele into ayaziyo ukuthi yena ukuzazuze olunye ulutho kumele asebenze nzima. Sile ngqondo yokuxotshwe ideni. Ya umuntu wathi eseqotshiwe ideni, uNkulunkulu wamtshela ukuthi wena uzadla ngezithukuthuku zakho ukuze uthole ukudla. So thina zonke izinto emvelweni yethu sizazi zitholakala kuphela ngokusebenza nzima. Ya yikho phela umuntu ngathi umnikeza isipho, ungamnikeza into enkulu kakhulu, uyamangala buza ukuthi into yonke yona le ngeyami, ngokwami konke khona lokhu. The reason why ebuza ukuthi ujwayele emvelweni yakhe ukuthi uzathole something kumele asebenze nzima. Into ebuhlungu lento eyingozi ukuthi ukusebenza nzima sesifuna ukuku-applya endabeni zokusindiswa. Ngake ngazwa abanye abantu becula besithi bona izulu liyasetshenzelwa halala. Ya bathi ezulwini ukuze uhambe kumele usebenze nzima, uginqe, ya uzwe ukuthi la ngiyasebenza, kulapho uNkulunkulu azakwamukela khona. That's why abantu ngabafundisa ukuthi bathandekayo sisindiseka ngokukholwa kuphela. Asidingi ukuthi sisebenze nzima ukuze sisindiswe. Uzezwe kubuza ukuthi ukukholwa kuphela utsho ukuthi akula into emfanele ngiyenze ukuze ngisindiseke, ngoba sile ngqondo yemvelo endala eyokuxotshwe ideni, eyokufuna ukusebenza nzima ukuze sithole usindiso. But iBhayibheli lithi lokhu kulunga okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwayo kuKristu Jesu. Hayikhona kubo bonke abasebenzayo, hayi, kodwa abakholwayo. Bathandekayo, sisindiswa ngokukholwa kuphela, hayi asisindiswa ngokukholwa lemsebenzi, sisindiswa ngokukholwa kuphela. Ya zwana la uRomans chapter 10 ivesi ngelika 17 uthi ngakho-ke ukukholwa kuvela ekuzweni ilizwi, lelizwi lizwakala ngelizwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi bathandekayo, umuntu ukuze akholwe kumele azwe, kumele achunyayezwe. Ya yikho sivuka ekuseni sichumayela, sitshona emini sichumayela, ntambama kuyachunyayelwa, ebusuku kuyachunyayelwa, ngoba umuntu ukuze akholwe kumele azwe. Bathandekayo, kumele azwe ilizwi. Angezwa kumele akholwe, angezwa kumele angasebenze. Hayi kulabanye abantu abafundisana ukuthi anti liyamuza uNkulunkulu uyakhuluma, asambeni bazalwane siyesebenza nzima, asambeni sithanda omakhelwane, asambeni sigcina imithetho elithumi. Ayisikho kufundiswa liBhayibheli. iBhayibheli lithi lokhu kukholwa kuvela ngokuzwa, okuthi ukuthi umuntu angezwa, into elandelayo yikukholwa. Haleluya. Bathandekayo, yikho uJesu wachiyethena kuMatthew chapter 14 Matthew chapter 24 ivesi ngelika 14 uthena leli ivangeli lombuso liza kuchunyayelwa elizweni lonke, ezizweni zonke, endimini zonke, kube yibufakazi. Andubana kufika kuphela, ngoba ukukholwa kufika ngokuzwa. Umuntu angezwa kumele akholwe. That's why sichumayela ivangeli lombuso ezizweni zonke, ukuze izizwe zingezwa bese zikholwa. Haleluya. Bathandekayo, nxa sinxusela abantu ekusindisweni, kasibanxusele kusebenzeni, sibanxusele ekukholweni, ekuthini bamukele usindiso ngokukholwa. Sebesindisiwe. Bathandekayo, usindiswa ayisikho kugcina imithetho, hayi, ayisikho kungena ichechi, kodwa ukusindiswa yikukholwa. iBhayibheli bathandekayo, nxa lithi lona nxa usukholiwe ususindisiwe. Ya so nxa sikholwa kuJesu, uJesu uyasamukela asithethelele. We are declared as if we never committed any sin. Ya uJesu uyakhansela zonke isikwelede sesono esake sazenza lesizazenza. Ukhansela, we are declared as if we never sinned. Yeah, we have never
committed any sin. uJesu uyasithiya sibe sengathi asizange sake sakweleda bathandekayo. So thina sibizela abantu ekukhanseleni kwezikweletu. Uyabona ivangeli le-righteousness by faith lifundisa ukuthi khona God has already done it. Sitshumayela ukuthi uJesu usekwenzile already. Kodwa abanye abantu ngevangeli le-righteousness by right doing elifundisa ukuthi umuntu ulungisiswa ngokwenza kahle, lifundisa ukuthi umuntu kusakhona okumele akwenza. Hayi, thina sifundisa sichumayela ukuthi uJesu usebhadele. Jesus paid it all. uJesu wabhadala konke, kachiyanga lutho okumele lwenziwe yithi bathandekayo. Wahle wabhadala waqeda. So we are preaching that Jesus has already done it. Yeah, thina we are no longer thina kumelanga senze lutho. uJesu useyenzile kade kumele kwenziwe yithi. Yikho esikuchumayelayo khona lokhu bathandekayo. uPaul abesesithi kuRomans chapter 10 ivesi ngelika 15 uthi njalo bangachumayela njani ngaphandle kokuthi bathunywe na, njengoba kulotshiwe ukuthi yena yeka ubuhle bezinyawo zalabo abaletha indaba ezinhle. uIsaiah 53 ivesi ngelika 1 kusiyafika ku4 uthi yena ngubani olikholiweyo ilizwi lethu na, njalo amandla kaThixo abonakaliswe kubani na. Elinye iBhayibheli ungalifunda elinye iversion ithi yona ngubani owayengakholwa esikuzwileyo na, amandla kaNkulunkulu ambulelwa abani na. Wakhula phambi kwakhe njengehlumela la njengempande emhlabathini owomileyo, wayengelabuhle lobukhosi ukuba asikhange, kungela lutho esimeni sakhe olungenza simfune. Uyabona uJesu bathandekayo efika lapha emhlabeni wazalwa ngendlela eyiphansi kakhulu ukuthi ngamehlo langengqondo yenyama kwakungelanto ebukekayo ngoJesu. uJesu bathandekayo waswela indawo endlini yezihambi, wawungela sibhedlela ngaleso sikhathi, waswela indawo endlini yezihambi ukuthi angazalelwa khona. Akula muntu ngaphansi kwelanga owa-ofa indawo uJesu kuba nazalwe. uJesu wazalwela esithebeleni esibayeni samabhiza bathandekayo. So umntakamlimu wabuya ngendlela eyiphansi kakhulu, kwakungela nto eyayibukeka ngaye ukuthi angasikhanga ukuba simfune, kodwa kwakudinga kuphela inkolo yabantu, kwakudinga ukukholwa ukuthi simamukele ngoba nguye wathenjiswayo, nguye kwakukhulunywa ngaye throughout the Old Testament. Kudingakala ukuthi umuntu amkholwe uJesu enjalo engabukeki. Yikho ngikutshelile ngathi indaba zosindiso kazidingi logic, kazidingi common sense, zidinga ukwamukelwa. Kukholwe khona lokho ukuthi uJesu nalwana owazalelwe esithebeleni samabhiza ezalwa ngumntwana owayengaziwa uMaria, nguye ngumsindisi ngona loyana. Kukholwe khona lokho lanxa wayengabukeki engelasimo esihle uJesu ezalwa. uJesu phela waze waba ngumnyanga, waphila nzima waze waswela ingcwaba lokuthi angcwatshelwe, wa-ofa ingcwaba. Umnyanga ofana loJesu iBhayibheli lithi nguye umsindisi wona lwana. Sisindiseka ngokumamukela njengenkosi lomsindisi. Lokhu akudingi common sense, akudingi logic, kudinga ukukholwa kuphela. Kukholwe khona lokho, kukholwe khona lokho. uRomans chapter 1 ivesi ngelika 5 esike sadlula kiyo ithi yona ngaye uJesu nalwana wazalwa esithebeleni samabhiza waphila impilo engelasono, wayakufa esiphambanweni enqunu ubhunyu umntakamlimo esifukufuku lihlazo edelela ephikwa ngabantu. Zwana iBhayibheli ukuthi ithi ngaye samukela umusa lobupostoli ukuba sinxusela abantu bezizwe bonke ekulaleleni okuza ngokukholwa ngenxa yebizo lakhe. So bathandeka uRomans uthi yena ngaye uJesu samukela umusa lobupostoli sinxusela abantu bezizwe bonke ekulaleleni okuza ngokukholwa, obedience of faith. Bathandekayo ngapha ku-righteousness by faith, ku-justification by faith, kasitshela umuntu ukuthi uyalizwa iBhayibheli, uyamuza uNkulunkulu, hamba wena uyegcina imithetho elitshumi uzasindiswa.
hamba uyesebenza nzima, hamba uyethanda abazalwane, hamba uyethanda omakhelwane, hamba uyethanda abangathandekiyo, hamba uyenceda abantu uzasindiswa. Hayi, iBhayibhili lithi sibizele abantu bonke ekulaleleni okuza ngokukholwa, okuthi ukuthi ukukholwa yikho kulalelayo. Ukukholwa kungaba semuntwini kuyasebenza. Faith works. Yikho kwakuthiwo nguJames uJakobe 2 ivesi ngelika 26 esithi yena uJakobe, ukukholwa okungela msebenzi kufile. uJakobe kazange athi umuntu ongela msebenzi ufile, ithi ukukholwa okungela msebenzi kufile, ngoba ukukholwa kungaba semuntwini kuyasebenza. Faith works. Faith is active, bathandekayo. Ya, yikho Paul esithi nasibizele abantu bonke ekulaleleni okuza ngokukholwa. Ukukholwa kungaba semuntwini kuyakhonza, kuyalalela uNkulunkulu. Yikho kuthiwa yi-obedience of faith. Hallelujah. So bathandekayo, ngithilo ngathi mina nxa sisamukela uJesu siyathethelelwa. uNkulunkulu he looks at us kuJesu, asibheke sengathi kasizange sona. So nxa sikholwa samukelisa ukulunga kukaJesu okungela sono, bese sibhekwa nguNkulunkulu sikuJesu sengathi asizange sona. So bathandekayo, Jesus did not come to substitute the death sentence. Kazange uJesu abuye azosusa i-death sentence. Kodwa uJesu, he came to fulfill that death sentence in Christ. It was fulfilled in Christ. For in Christ bathandekayo sabhadalelwa ukufa. uJesu bathandekayo, he tasted death for everybody. uJesu wanambitha ukufa endaweni yethu. uJesu ukufa akufayo ayisokufa lokho kokulala esikufayo. Abantu balokubuza ukuthi manje uJesu nxa wafa wayesiqhubeka silokho esisifa. Hayi, uJesu kafanga khona lokhu kufa okokulala lokho kwakuqala. uJesu wafa ukufa kokubhubha, ukufa okungelathemba, ukufa okuthi bye bye to life. Ya, uJesu wafa ukufa kokulahlwa, ukufa kwesibili. He tasted the second death for everybody. So uJesu wayisibhadalela to satisfy the claims of the law. Ngoba umthetho ijustice kaNkulunkulu uthi give the culprit what he or she deserve. Wanikho kubafaneleyo. So mina lami, wena lami esizoni sifanelwe yikufa. uJesu wasibhadalela thina siphuma discharge. Akula loyedwa umuntu okholwayo ozalahlwa. Ya, ngoba iBhayibhili yala ithi yona kuRomans chapter 8 verse ngelika 1, akusekho ukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu. iBhayibhili kayitsho ukuthi akusekho ukulahlwa kulaba abangena ichurch. Hayi, ithi akusekho ukulahlwa kulaba bakuKristu Jesu, abafihli impilo zabo kuJesu, abakholwa kuJesu, abamukela uJesu njengenkosi lomsindisi, abamukela ukufa kukaJesu, bamukela impilo kaJesu, bamukela ukuvuka kukaJesu, bamukele konke kukaJesu. Bona baphuma discharge ngoba ukulunga kukaJesu kubalelwa kibo ngokukholwa. So bathandekayo, usindiso lolu silwamukela kuJesu ngokukholwa. We are preaching that Christ have already done it. Wena lami siyamukela esikwenzelweyo nguJesu esiphambanweni. Yikho Paul uthi yena ukulunga lokhu okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwa kuJesu Kristu. Akula mehluko, akukhethi muntu, whether uyisidakwa, whether uyisifebe, whether uyisitabani, whether umubi, ungcoli, unjani. uJesu uthi ukulunga lokhu kuvezelwe wena. That's why umunye umhlabelele ethi yena vuka moya vuka, thintithu kwesaba, vuka soni vuka, thintithu kwesaba. Umhlatshelo obuhlungu uvezelwe wena. Hallelujah. uJesu esife esiphambanweni enqunu wayefela wena. Wena lami safela kuJesu. Yikho u2 Corinthians chapter 5 ivesi ngelika 14 uthi uthando lukaNkulunkulu luyasifuqa ngoba siyakholwa ukuthi nxa oyedwa wafa lathi sesafa. So in Jesus bathandekayo, it was not an individual man dying his personal death, kodwa it was the whole human race dying in one man.
So kuJesu kwakuyiluntu lonke lusifa koyedwa. So thina lathi sahle safela kuJesu kompani esiphambanweni. So thina nxa sesikholwa siphuma discharge bathandekayo. Hallelujah. So bathandekayo ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu ukuthi wozokwamukela impilo kaJesu. Wamukela ukufa kukaJesu, wamukela ukuvuka kukaJesu. uJesu bathandekayo nxa sesikukholwa khona lokho siphuma discharge. Vela kula sizathu sokulahlwa kwesono. Zwana ngikutshele bathandekayo. So abanye bacabanga ukuthi mangikhuluma so ngilahla umthetho kaNkulunkulu. Ngithi sezisemahlangeni umuntu sephila indlela afuna ngayo. Hayi. Akula muntu ofundisa khona lokho. Ngikutshelile izolo ngathi thina esithuma righteousness by faith, justification by faith, siphakamisa umthetho kaNkulunkulu. Ya, kodwa esikufundisa khona asikufundisi ukuthi kumele ukuthi ulalele ukuze uthande uNkulunkulu. Hayi. Ungafunda iBhayibheli yakho kuRomans chapter 5 verse ngelika 8. Ithi uNkulunkulu uqinisa uthando lwakhe kulokho ukuthi uKristu wasithanda wasifela sisaseyizoni. uJesu kasifela ngasesifeleka sesingcono, wasifela sesaseyizoni. Thina lami sisindiswa ukwamukela ukufa kaJesu, kwamukela impilo kaJesu, kwamukela ukuthi uJesu konke akwenza wayeyenzela wena. Wena lami siphuma discharge. Jesus died and he satisfied the claims of the law. Umthetho wahle wasutha esiphambanweni, uJesu esifa, igazi lahle lanele ukusisindisa. Thina yikho phela siphuma discharge. That's why umunye umhlabeleli thina igazi lakhe lasithenga lifafaza isihlalo somusa. Phela ku Old Testament ngale phakathi kwesihlalo kwemthokosho esivumelwano kwakuhlala umthetho elithumi. So imithetho elithumi yona leyana yayifuna igazi lesono. That's why wayesithi nxa bengayenza imhlatshelo yabo bafike bafafaza igazi esihlalweni somusa. Okusho ukuthi igazi likaJesu yilo kuphela elisuthisa umthetho nalwana. So igazi lezimvu lalimela igazi likaJesu. So igazi lakhe lasithenga lifafaza isihlalo somusa to satisfy the claims of the law. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, wozokwamukela ukulunga kukaJesu. Akusebenzi okwakho ukulunga ezulwini. Hayi, vele okwakho kuyanyanyisa. uJesu ufuna uNkulunkulu ufuna ukulunga kukaJesu, ukulunga kwendodana yakhe. Yikho mayememeza uJesu ezalwa lapha, uJesu ebhaphathizwa, ilizwi lamemeza lathi, this is my son in whom I'm well pleased. Lo yindodana yami ethandekayo, ngithokoza ngaye. Ko planet Earth ilizwi lakuqala lelokugcina emhlabeni sizwa ukuthi sisizwa ukuthi kulomuntu ngaphansi kwelanga uthi uNkulunkulu athokoza ngaye. Ya, nguJesu kuphela. nguJesu kuphela. Ngunxusela kuJesu ukuthi athathe impilo yakho, asindise impilo yakho, akufihle egazini lakhe. Nxa uappear phambi kaNkulunkulu uwaphi ufihlwe nguJesu. That's why uNkulunkulu ngahamba uyefunda ku Old Testament. uMose wathi ecela ukubona uNkulunkulu. Ya, iBhayibheli lithi uNkulunkulu wasesithi Mose akula muntu ongambona phi. Zwana ngikutshele wena hamba uyocatsha edwaleni ebhalwini lwedwala. Ya, mina ngizadlula Mose ebhalwini lodwa, ngizadlula nje ngomhlani wami naMose. Wena kodwa kumele ukuthi mangidlula wena ukucatsha ebhalwini. Ya, so uMose kazange abone uNkulunkulu esegcekeni. Hayi, wabona uNkulunkulu ecatsha edwaleni. So lelo dwala kwakunguKristu. Hallelujah. Owakusithi ukuthi isoni sonke akula sona esizabona uNkulunkulu sisegcekeni ngokulunga kwaso. Sonke isoni sizabona uNkulunkulu sicatsha edwaleni. Yeah, it was when Moses was hidden in the cleft of the rock that he saw the glory of God. Kulapho uMose ezithukuzile ompankeni wedwala lapha abona khona inkazimulo kaNkulunkulu. So ngikubizela ukuthi uzofihla impilo yakho edwaleni elinguJesu. Uyibona inkazimulo kaNkulunkulu. Kukhonzeka kahle nxa usedwaleni, usebhalwini lodwala. So bathandika, that's why umunye umhlabeleli esithi na wahletshulelwa mina dwala lapha kade. Hallelujah. Wahlethunyelwa mina. Lithi ukuthi idwala leli originally lalingahlephuki. Hayi, idwala leli lalingahlephuki leli emvelweni yalo. Idwala leli originally laliyidwala lapha kade elingahlephukiyo. Yeah, that's why silo John chapter 1 verse ngelika 14 it and the word was made flesh. Originally the word was not made flesh, was not flesh. Hayi, originally the word was God,
But in order to redeem the flesh, the word was made flesh. The word died as our substitute, bathandikayo. So bathandikayo, idwala leliyana, that's why ngikutshela ngithi lalingahlephuki. Kodwa umhlabelela uthi lahlethulelwa thina. Ngubani walihlephulayo? Ngumnikazi walo idwala, nguye wahlephula idwala ukuze thina izoni sonke sithole indawo yokucatsha okubhalwini lwedwala elahlethulayo. That's why sisithi na wahlethulelwa mina dwala laphakathi, mangizifihle kuwe. Ngani? Ngoba idwala leli selihlethuliwe lile ndawo yokucatsha, izoni zonke ziphephe ebhalwini lwedwala. Bathandikayo, uJesu wahlethulelwa thina sonke impilo zethu lokuphepha kwethu kusekutheni sifihle impilo zethu edwaleni elinguJesu. So bathandikayo, ngikubizela ukuthi uzocatsha ebhalwini lwedwala elinguJesu. Uthena mangizifihle kuwe, ngelatshwe sonke isono, ngisinde engozini. Zwana ngikutshela, engozini yesono lokulahlwa bathandikayo, sisinda kuphela nxa singacatsha edwaleni. Asisindi ngokuba segcekeni sizama ukuzilungisisa. Uyabona, nxa uzama so ukulungisiswa ngokugcina imithetho ngumsebenzi yakho, ulokusithi sizogqoka imqhele ngemisebenzi yethu, sizogqoka imqhele ngemisebenzi yethu. Uthi wena mina uNkulunkulu ngingambona ngisegcekeni mphile. Uyaphikisana loNkulunkulu nxa esithi kuMosi akulamuntu ongambona aphile. Uyaphikisa uthi mina ngakubona mphile, ngilungile mina. Inhlamba yona le. uPaul uthena kuGalatians chapter 2 verse ngelika 21, uthena kangiuchayi ize umusa kaNkulunkulu, kangiudelele umusa kaNkulunkulu. Uba ukulunga kungomthetho, uba ukulunga kungokwenza kahle, uKristu wafelize. Nxa usithi wena uNkulunkulu ngambona on the basis of your performance, inhlamba yona le. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, ngikubizela ukuthi uzocatsha edwaleni, ngoba uPaul uthena ukulunga lokhu okuvela kuNkulunkulu kufika kubo bonke abakholwayo kuJesu, abathatha uJesu abe ngwabo, bathukuza impilo zabo obhalwini lukaJesu, bacatshe edwaleni elinguJesu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu, asingathembi ukulunga kwethu. Avele uNkulunkulu kakufuni ukuyizenzo kwethu lokho. Vele konke okuyizenzo komuntu angazenzela khona kungcolile, vele ukwenza kufuqwa umoya omubi umina. Kodwa uJesu ufuna intando, uNkulunkulu ufuna intando kaJesu kuphela. Wena lami woza sizofihla impilo zethu kuJesu, sisindiseke ngoJesu. Siyakhuleka bazalwane, asikhuleke nxa livuma. Babo ingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Uyasambulela ukuthi asisindiseki ngokwenza kuhle, sisindiseka kuphela ngokwamukela umusa. Babo ingcwele, siyamukela ofa ezulu, sicela usifihle, usithukuze impilo zethu edwaleni. Ngenxa yelihle igama lomfelo wethu uJesu siyakhuleka. Amen.